Muhatikano wa andu makiingira ferry ni undu ukoragwo hana tari mutugo no umuthi maundu mauma ngurani thutha wa ruhonge ruru kwambiriria kuramatwo ni ministry ya ugitiri no andu makuingiraga no baciriri. Mogaruruku maingi ni maria magutungio ahuthiria ferry ici, mogaruruku maria mahinyiriirio ni nginyagia marumirirwo na kinyi gutigirira itanya ria guteithiriria kuhurana na gutherema kwa virus ya corona ni ria kinyanira. They will have to queue and adhere to the social distancing requirement. There will be no hawking on both sides of the island and the mainland. Matatus and tuk-tuks that you see dropping passengers out there will vacate the area. Tutakuwa na watu ya kutosha kwenye meli kuhakikisha kwamba ile social distance ambayo imetangazwa watu walikuwa wametengana vizuri. Na kwa kaunti ya Kwale thibitari-ini wa Msambweni mudurume omwe uria ni raia wa Faraja ni arikitie guthamirio mucini munene wa Nairobi aligitirwo kuo thutha wake guikara thibitari-ini uyu kwa ihinda ria thiku 6 kuma amenyekana ari na virus ino. Mutumia wake uria marokite icera hamwe aguthio na mbere na guikara thibitari-ini uyu gutigirira ni arorwo na kinyi kana ni ahutitio ni virus ino. Bibi yake tumemteni hapa bado. Tutaendelea kumchunguza na tuangalie hali yake ili tujue kama pia yeye ameambukizwa. Na rita njira ya kurigiriria murimu uyu wa COVID-19 gutamba hamwe na makinya maria moetwo ni kuhinga ibanda ciothe iria iri hakuhi na thibitari wa Msambweni endia makihinyiririo gucoka micii-ini yao o nginyagia bara ya kuhukia king'uki giki ihotanwo. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.